Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Apang si Karbi Annual News Festival Karbi pachir lo le pen pada me nitum Karbi Anglong News Channel pada me Karbi pachir lo si pini bangla dak indeng thongke bahini Karbi resource rong aje mai ladak gelomra kanglong pini pen cheng pontang lo pini ni phai kresia ni ladak pini cheng pontang lo ke cheng pen kijudan nale to fani tum ke paklang ponji fani tum beta angri pidun po se ladak gelomra kanglong to ni siksong dobar bakuri gelomra kanglong non cheng pontang lo non ladak rong ketong mate ayuri tin pen ke bang atum ladak non chingrum elo la pen pata me ladak bang so me ke cheng non inkuer lo so already non ba ke cheng ladak program program ke cepatnya saya duji lesson itu fan paklang pon po ke cheng pen ki judan nanti tu fan mu ni phai ko ra ke thom ni phai kre ke thom ni an nanti tu fan paklang pon je fan si ni tu dak on beta nanti bulo ke cheng pen ki judan nanti tu banglang tu no ni tu don adungan ni tu pate pokon pon tu fan ke paklang pon je fan lesson na bang ke non cheng pon bom la bang so amai program na sila ke cheng pen ju tik an nanti tu banglang tu no ko ta me la dak itu malong town chairman tu alani pata belang thi sini arjupona apang si Karbi youth festival ni Kardom pajolo Kardom tapi pata me litum Karbi alam pem polo te risonim so rong aje Kardom tamen pajolo Kardom pini hadak indeng thong kebra heni apang so aje me ke cheng ponalong aliralon pen pinang andolo tasi labang so program juyetik pen nani tu hin pen rada fan ko pilo prangsi ke nilihin pen tame suri ninga klong pen lang deng thongkere heni Karbi risunim surong aje so amen pen Kardom pajir thiglo tada kato be nang litum media bitung tumas tame nang litum lamthe nang Karbi pon potame abusinon pining deng thongkere heni long ke misen pen itum labang so ame ke pachun ponje phan nilitum bori pon bom lo tiri campaign tame la pen zonal committee pen tame hawara mai pen tame lang litum kato be do desang se pen klem pon bom lo abang putin dak kacira babang pul doana korti tu tame misen pen sinon siding pon bom lo antela bang somai jujit tikan ladak dua baguri angkang atuma fan arat fan nang hin pen aku pilok ke pupon la so bangkala hello kato be chitulo nang wang ignon la dak jutang along klaman kato be tame itu makhel itu majutang elitum pindeng sumpot la kadowe itum misen pen labang so jutang anu se aprang pon tu thege phan litum bori polona la pe labang so long kai ke tame litum long tame dak bopen tengne dalon itum Karbeng long termas konsir itum kaching hon sari chartok bi tame am tame alang lik litum phan ongdung litum phan misen pen ka chirap dun kai ke ta dower la sining rong par pig lo labang so program misen pen chun pon pu busi la pen kadowe hin pen teram tin pen kewang atum tame la misen pen kacipate dun thegi phantame alang litum phantame ni hirjme la pen tuning reponing lo kwana unit mande kwana jun lo ke bang nang li than thegi non man ni lik birta long teng bangke jun polam gali ari unit la ateran ka do be sir kep an bag do si ke bag duk tayi nililan pang thek dam pe mimelang sitamin no ma sir kep an bangke tuyan mangin litum long pon lo ani kan mang si ko ma pining sa sap ke ong pon la bangke ahut pen ke ong dum muchot ahut pen ka sami pining bangke ong muchot posan sin item la thek pon long lo peklon elemen nili ke dak mongor sing terang la nilimen ke la pen dak financial convener lo ko peklo sa por asi pidu pen pot la se aji polon la se ke cheng pen ki jutan na tum ang tot pen ang lang Aside
Kurang tu media korte tu kan ini berbagai jurnal ke hawarame gingding tongkera hini lamang so rong aje so kitsing arnilo kasi pati kitsing ini acatai bang ke ingpuiglo te lamang so acatai pena joksi sepati abang pu bang pitun tam mesen kasi pati angkung Gorbaguri era tame ponlong po napen langpon po napen arjudulong po ning tepar piklo napen kacapati abang pu bang piatum hasamin churo par piklo labang so porlong kacapati ang kanglong kacitong dun tega po napen hawarame keja ame pu pen chunmang ben danglok pega pega bang putun san bang song ding iklemolong paduk tekpot an partame reception committee tiri kam bang so kera hini Parman diri kami abang kubang itu masuk property lo. Ini thongke bra ini lamang so ke playing along. Ongdung tum kacipati ang ring long lo. Pelalang tum mena joksi Gorbaguri angkang itanga putak kwan inchoma penkwan cipati ang ring palidun ma labang song ding. Tongko tapi kit konlong ye pansip ini nang tum media thengno tame paklang iglo lapen tuning ring lo nang tum in penamel bang song ding. Angkan ke pon japan tapi dak itu maka ceklong bangal lah hello non mat ke isi ke dang kado inter mission match itu ceklong lo lapen kecepati abang put tapi dong dung sini itu ceklong lo lapen ang tu bena joksi karbi long lapen karbi ajuta long la duar baguri hawara me hin pen lapang sa tongkera hini yang deng lo mission match pen cukup untuk Dolamara men phangcho Durga Mondira long Durga Puja mesen pen katalon po. Pinini phai kresi prayatiklo ningkan surihinira inkora pliarni lakha inkora throk duabarguri MSC constituency under Dolamara men phangcho arong along Durga Mondira long Durga Puja mesen pen talon po. Labangso Durga Mondir Committee lake President Ronjon Teron, Vice President Prodip Hangcho, General Secretary Robinson Terang, Assistant Secretary Khojan Kiling, Lapen Youth Committee atum lake President Thomson Terang, General Secretary Markison Teron, Vice President Sarkleng Ingti, Assistant Secretary Tunaram Phangcho. Pierre Thiathak Munir atumke Ajat Adhoromle dositami ningkane sekpen batai isike kachiri akinang sot. Lapen chardom chardi akenang sot athema hemtun isi kidukisung keboy keso keun epen chenglok aphan chardom chardi ponangji lason thak thaksi ladak men phangchu Durga Mondir alongta Vishudhamma Durga Adhorom kekroi atum anta ningkan esekpen Durga Puja ahutsi keplangke sok sang an minu mekan chohangdun ringtilo Duabargri pen Edverson Crow report Karbianglong News Channel. Itum abang ke aprang si ladak kardom kardi pencenglok ladak madhorom sudha dhorom kin bit kado be ang dwara doan phanta me Durga Puja kardom puja do aprang si tapen nilitum dak isudhama men phang chorong abang so dhorom bang ke piningan ningkan ko ra pogi choklo tapen nilitum bang ke ningkan bang asonsi lapu Durga Puja ahud lup tang ni tum bang ya kardom kardi kado ga lapu pendel ma sab sing regla don plike brai sine do abang so adhorom long non tap chiko do tapu ni tum bang chirung chirek sila bang so jai mek bang ni kan ni tum isi sarkar mate dak buka jan MLA sir Dr. Numar Mumin Assam Antoni Churu Parpig lo nili tumhan dak Pandriwal alang li hin pen mate government of Assam hin pen tiropan ni tumhan ang kirap mate dan ning pidon pot lapen adun thu pachuneng pen pining bang ningkan hinilo nili tum hala chief minister hin pen la jitu Durga Puja mondop tina tumhan tam sur ke pen la bang ningkan hini longdon lo nili tum dak labang so dhorom Vishudhamma dhorom ari soijang hin bengelalo sarkara tum phatan choro lo lapenda kado be nili tumla pairapet dhorom si singlok solang do kabirat ini ke cengsi nang litum media korte tum dak nili tum along nili tum ma
apan ki kroi mate ni tum ma pan ke talon pon aso nang chitong nun nang ni tum han ni tum ka do ka ve hin benang tum han churu lo la pen nang tum han kardom pajero ni tum ladak ke aning kan wang ason tak taksi aning kan wang da ni tum talon pon asi peneng tala son tak taksi ni tum ni tum ki do oe kali sita me ka do ve sab sa ve ni tum chirung cherek pon si ni tum support aning kan wang son pachun pon lo ba pinap andolang ene ke sita me ini anang deng an kini tum pachun pon lo la pen ni sen me atensi chun pon lo ing deng thong ke prahini karbiri so nim sorong ajay jerkin deng rukasen jutang aklamalo ke chengsi arani katalon po ni jangkar pi anglong lakhasir kep amring constituency arlo jerkin deng ing deng thong ke prahini karbiri so nim sorong ajay rukasen jutang aklamalo ke chengsi arani katalon po Preya chiklo ni phai kep crazy krehini lapen cricket thom an ing deng thong ke prahini karbiri so nim sorong ajay jerkin deng hawar amaya hin pen ke chengsi arani along alu hisar po aman pen kachetong dun 3SD Parliament Tipu MP Amar Singh Tiso Phapangjang Aluhi Harakhat MLA Dor Singh Ronghang Karbi Anglo Autonomous Council EM Rina Terangpi Lapen Karbi Anglo Autonomous Council MEC Pawan Kumar Rai KCS Tiripi Klembang Phu Sarat Bay Observer Lapen Babu Rongpi Observer Lapen Kethe Kiring Atum Chetong Dun Si Ing Samchin Pen Mai RDP Dun Kecheng si Jerkendeng Hawar Amaya Hinpen Ing Deng Thong Keprahini Karbiri so Nimso Rongaje Rukasen Jutang Aklamalong Kapoman Pon Along MP Amar Singh Tiso Arideng Pen Dondri Ing Pupon Bang Soalokot Long E Sompon Lapen MLA Dor Singh Ronghang Arideng Pen Kulat Ing Pupon Lapen MP Amar Singh Tiso Arideng Pen Ing Hinabi Alangsun Ing Pupon Lapen ke terang mate unit ahemtun ing pupong bang sopi rod amai pi kangni pon along jerkindeng hawar amai hinpen MP Amar Singh Tisophan pinpur alo pachurpon lapen mai along ongdung ara chetong dun pen mai ing samchin pen pachunpon Khironi pen kam sing dera report Karbi Anglong News Channel Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me